Vlog! Na, nagpintasan ti supa ang binagkat na kita lalaki. Agin ko ay. Ato di tangdan nyo anang bagkat ka lang iti ginatgatang ni. Ha? Ilanan nyo kumadita balay ni, ha? Uy, ma'am! Sige, ma'am. Pagkatan tayo, punan tayo. Ni Darlene, ti akin kukwa? Mas daawak, Petra. Kalat nga imasinso da Darlene. Amom ka de, kimatang daman na ni Tisalaset da. Kat nagpintas si ka. At dagayam igatang da, di gumatang da. Idi na panalawas. Kimatang da, iti nagdakkel a washing machine da. Kan dakkel a TV. Agraman dakkel a ref. Kat, umapal ka? Saan anya? Ang, agsidawak nga rod. Tapay nga agkaragatang da iti gamit da. Ay namel ba, ado tiwagas ita tapno maaddaan ka iti appliances. Mabalin mo't maadaan ka iti appliances iti installment payment. Dayta lang tadakdakkel ti gatad na. Ha? Imposible. Jackpot siya na kasta tinaramid da Darlene. Anya lang ti trabaho ni Darlene ngay. Sales lady lang iti department store. Sakat nila kay na. Agpapay lang iti may sa atelier. No anya la ditan ti makitkitam si Camel ba? Oh, anya nga iti katangam? Awan, umayak lang makisarsarita kan ka. Hay, pasensya kan. Nga muston ti panagsarsarita ta. Ha? Gaputad da pa'y aramidak. Agaramidak pa'y iti pulburon kan ice candy nga ilakaw. Jak kayat ti masinga. Napatag ti oras kanya. Sige man langan. Agawid ako. Nagpintas ti ginatang ta asalaset lakay. Saan ama ibagay ti balay tayo tadaanan? Sika man, nusukatan tayo, dito balay tayo. Tanagdaan mo't ngagpayson. Balay ta pala dito, idi kas asawa ta. O sige, padakkelin ta pa dito balay tayo. Sige, adakan ka, bakit? Saan kan nga agtrabaho pa iti talyer a pagpapaayam? Tasikan ti mangi-manage iti pan nakapadakkel to'y balay. Ay, katuan Ngam no siya, bayan naklatan nga agtrabaho. May-mayat matlaang na sumrega klatta lakay. Ang mga noan niya pa iti maibagadag iti tao kanyak. Bayam latan niya ti bagada. Saan mo't nga isuda ti mangbangtad iti kwarta tayo? Apal dala dayta? Wen nga rod. Ay, nagadun ti mangmangag kulakay. Ngam jakon ikan kano. Tamok mat nga apal dala dayta adakas. Bay aklat ta ida nga agsao-sao. Basta saan dalakid di asubsubraan, ta mga nuad da matibab ko tingiwat na. Saan mo idan atutupan? Agsakit la ti ulom kadakwada. Talaga mo't da Darlene na. Pagpabarudan iti balay. Uwan nga ron, naimbag na pa'y. Agubog na tati kwartada. Pagkunamad. Uwan tao mas asinsugan. Sana kaskada tayo. Arigat lang tati adda pa nagbiag. Tikunang kit de. Ang mga nuakot kupit ni Darlene iti kwarta iti department store nga ayan na. Saan ka di amay sa kahera? Ha? Kan, amangan na may samot akamang ti sindikato ti asawa na. Ay, bakit? Saan ka ngagsasawi ti kasta? Tawan mo't pamanaknak mo. Aha! Pangalanda ngay nga ro diti kwartada. Ay na, ikagsasawi ti sanapod no. Ilakit maidarom ka. Aha! Maibagay launay kin kadita pa nagsasaong bakit? Gaputa sumanao ka. Ngam awam mo't pamanaknak mo. Narigat ti kasta. Tama nga numay sarsara ka. Nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya. Malmalpasan ti balay da Darlene. Wan Petra? Hanggang, membro lakit din ni Rudy iti sindikato. Ay sus, delikado na dagipulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Anya? Miyembro ti sindikata? Tila sasawamot sika? Katuan, kanamom ka de. Adda ka aruba tayo anakasipot kadakwada ijay department store a pagpapaayan ni Darlene. Agasam, nagado ka no ti ginatgatang da. Pasig akawas da, kanda dumapay. Ulas, kortina, kanuan niya pa'y dita. Anya?
Ken amom ti agwarwaras adamag ditoy, Petra. Agkupkupit ka no ni Darlene iti kaha nga igam na iti department store a pagpapaayan na. Anya? Kas tanga-tangag paisa? Wan, no saan na pud no? Pangalaan da ngay nga ro iti kwartada, alaman. Iso ang membro lakit din ni Rudy iti big time a sindikato. Ay sus, delikado ti biyag na no kasta. Ay sus, di kagsasao iti kastam, Elba. Nang runa ta di mo napanaknakan. Iso mat ti mangmangag ko adamag. Oho, si kalaang mo tinakangagak iti kasta. Iso asikalakit day tinagtaudan day ta achismes. Hello, Petra, Melba. Agkasangay ti inauna nga anak ko inton Sabado. Maawis kayo amin agraman pamilyayo. Umay kayong ti iti balay, tag-celebrar tayo. Ay, wala, Darlene. Umay kami talaga. Naimbagpay kan ka, Darlene. Umas asenso ka. Kastala ti biyag, Melba. Agbaliw mo ti panawan. Ha? Sige inakon ta ka sa pulandak ita iti balay. Inak tumulong nga agluto para kadagiti trabahador. Ay, nagbiitan, Darlene. Malmalpasan ti balay mo. Manula abulang tinapalabas. Gaputan nagagad dagiti karpentero. O sige, inakon. Pasikat at talaga ni Darlene. Che, kundi alahas pa'y itan. Ay, unay kan. Umapal ka manin ako na. Aw, anya. Umay ka iti kasangay ti anak na. Ay, jak laag tatakon. Jak kaya taramanan tinagtawd iti narugit a pagsapulan. Ay, naimbagdan na sabat ka, Darlene. Damagag lang, nupod no, dagiti mangmangagaw. May papan kada kayo nga agasawa. Anya dayta, Nana Inga? Ay, nabalasang kaw. Adaw ti mangmangag ko nga ibagbagada kada kayo a pamilya. Gaputakla at nga imasinso kayaw. Anya? Ijay istor ni Petra tinakangagak. Kat ni Melba tinangibaga. Asi ka kanaw kat agkuskusit ka itigam mo akahay pagtrab-trabahwam. Akas ka share. Kat ni matla kay mau. Miyembraw ti big time syndicate. Anya? Iso ka di abimak nang kayaw. Tapod na ti mangmangagaw. Talaga ka di asaan nga agsardeng ti chismis kontra kada kami? May mayat sakit di nga idarum ko dayta nga agiwarwaras Ha? Ay isaan asyak balasang kaw. Indanon ko laang kan ka tinangagaw. Kat ni Melba ti mismo anang isawang. Matakdarak dayta. Uray ni Petra. Nangag na magngimbaga ni Melba dayta. Takderan nyo dayta, Nana. Gaputat talaga nga idarum ko ni Melba. Agruamon day jay a babae. Wadno ka, Petra. Ay di kan aglibak pa'y Petra. Kasi kati kasarsaritan ni Melba. Kat nangag kumait. Isong arud amasda awak unay. Hay, Wonderline. Pudno nga imbagbaga ni Melba ti kasta. No kasta nga rod. Kumamangak iti barangay hall. Agreklamo ak. Kat no saan amarisot iti barangay. Dumanon iti korte. Agruam day ta, Melba! Melba, ala ka. Idarom na ka ni Darlene. Gapo itimbagbagang miyembro nila kay na iti big time as sindikataw. Kan kasamot kan itimbagbagang nagtaktakaw ni Darlene iti kaha nga igam na iti pagpapaayan na department store. Anya? Ay sos, inka nagpakawan kin ni Darlene sakbay amapan iti barangay hall. Agpakawan kan kuana. Ha? Ibagbagak ti pagsayata, Melba. Ta sino tinahidanon ka ni Darlene asyak tinahibagbaga iti Ay kasay. sos, saan kan nagpanakalpay? Di kan makipinatangkan, tatalagamot asika tinagtaudan ti kismes. Anya? Sige, no di mo kaya't ti makisarita kin ni Darlene, makamu ka nga raw. Natangsit kamot ngamin, Melba. Mala, makamu ka. Bye. Ay, hello! Hello! Nita, inidepnan! Oh. Makitam ita, ibunga tayo kinalabid mo. Naisarsarak kan. Imbaga kan kaasaan ka nga agsasao iti saan apod no. Di lakit maitarong ka. Ngam, anya nga tinaramid mo? Kwa. Amok aya nga idanon da dagiti imbagbagak. Naglapayag ti daga, Melba.
Ket husto ti kuna ni Pitrakan ka. Ingka ket makisaritan ka ni Darlene, itamad lang. Sakbay ako mamang iti barangay. Kababain ka lang. Anya? Bay aman pasong bata? Di ka man aging papatangken, Melba. Tawan laban mo. Inton ko ang daytan ti pakay balbalodang. Agin mala, makamo ka. Anya? Ingka makisarita itamad lang. Bareng agbaliw pa iti panunot na. Ket mapakawan na kan. Aklunok, Darlene. Syakti nang ibagbaga iti madi kontra kada kayo nga agasawa. Inton maminsan, saan kan nga agsasaupay iti saan apod no? Kano agsao ka man iti kontra iti pada matao. Naskan nga ada pamanagnak mo. Nalawag ka di, Melba? Wan. Agrubrubwat ako na mapan iti barangay hall, Melba. Ikamang ko da ito iti barangay. Ay, saan ka din Ay, pakawanan na kong Darlene. Ay, sorry. Wan, mapakawan kan? Ngam kasano amaagasan ti pamadpadakas nga inwarwaras mo kontra kada kami? Dinadaal mo ti dayaw ti pamilyami? Kwa Darlene. Basta pakawanan naklatan Kinunakmat mapakawan ka. Ngam saan mabalin akas talatan, Melba? Naskan ngagmulta ka. Gaputad dinadaal mo ti dayaw mi agasawa. Anya? Anya nga'y timultak. Kayat ko ngagmulta ka kada kami iti 5,000. No di mo kayat at dumanon da ito iti barangay. Wano iti korte. 5,000 pesos? Wala! Mangarami dak iti kasuratan. Kat agpirma ka. Agmulta ka iti 5,000. Kat no aramidan pa'y, triplenton ti multam. Uno saan? Pagbaludan ti pagturungam. Pangalak nga iti pagmulta. Ay, saan kon aparikod dayta? Basta agmulta ka. Kat kayat ko anak kasangon at tadag iti barangay officials. Anya? Ay, awan mo't gayam serbi ti panakisaritak kan ka. Pangas ka mo't atalaga niya. Anya? Imayak lang arudan makisaritakan ka. Tapno saan mo nga ikamang iti barangay officials. Ngam, ayabam lagta ida? Ha? Gapo ka dit, adon ti kwartayo? Isuan nalastog kan? Nakarit ka, gapo ta adon ti kwartam? Iti dayta pa nagsarsaritam iti mismo a teritoryok, Melba. Nayunak ti multam. Madublen ti multam. Gapo iti kinabastos mo! Ita, Melba. Ikan ka iti pawayway alimang aldaw tapno ited mo ti multam. Daytang amin, tadi kag tantanang agsarsarita, Melba. Sige, pagtitinulungan dakon. Uray da kayo a barangay officials. Sige, imamagdaklao na yun. Nagarit ka talagaan niya, Melba. Talaga adi mo ammo ti agpakumbaba. Pues, kitaan ta ti makabaol. Itilasod ti 5 nga aldaw kat di mo pa'y naited ti multam a 10,000 pesos. Ikarom laangan, iji pagbaludan. Anya? Unay kamot nga minan, Melba. Tangsit ka pa'y lang. Idinto ta si kalangarutin ti nakabasol. Agpapada kayo kit di amin, ha? Pag may sandak. Ha! Si Kapetra, lipatan ka na gayaw. Apay, kaano pa'y anagbalintang agayam si Kamelba? Saan kamot agayam? Tawan ti gayam ko akaskan ka. Anya? Wan man. Apay, aggayam tayo nga man, kat saan man. Iso apang nga asim ha, saan ka nga umay dito istor ka. Tanarigat ti mairamraman iti kinachismusam. Ansel mo lakay. Kasano itan? Awan pa lang na iremedyo kapag multak. Kat may kapatan ngal daw ita. Kasano itan? Mabutang kamot lagayam. No kumata nagpakumbaba kalatan ka ni Darlene. Di saan na kumani na yun ang timultam? Lakay. Nagpaibalod ak sa amatan. Tawan mo't pagmultak. Anya? Ay kat, adakan ka na ito na. Ha? Mayat mo't iji pagbaludan. Taagtug-tugaw ka la ijay. Ken libre pa iti kanem. Ay, nalakay. Tulungan na ka mangiremedyo iti kwarta. Nagasam nga ti 10,000 pesos. Yung kamakisarita ka ni Darlene. Takisaya na timultam. Duwatan na. Tulungan na, lakay. Ay, Jack, kaya. Kanawan may tulong ko kan ka. Gaputa pinagbagaan kay din ngem anya.
Di ka matdimngag. Sulbaran ti parikot mo. Di nang iramraman. Mangibabayin ka nga asawa. Ay na, Ansel mo lakay. Tulungan na ka di, Tulungan na. Anya? Kasayak ti Muntam? Ay na, pakawanan na ka din, Darlene. Saan na maulit pa, Agbalbaliw akon. Ay, kasyan na kuma. Tawan pa nga lagi di pagmultak. Pangaasim ka di, Saan nga agbali ti pangudeng ko, Melba? Masapul arit na ang ti bunga ti kinatangsit mo. Kan kinalaing mo amang dadaol iti pada matao. Kantap na ibagakan ka. Ado ti kwarta. Gapota na pagkasatanak anangabak iti minilyon a kwarta. Iti loto. Iso ano di ka agtungpal iti nagtutulagan? Paibalod kalangan. Kabaalak day tataado ti kwarta, Melba. Anya! Ay na! Ay, sorry, Darlene. Ay, pakawanan na kuma. Ay, pakawanan na. Ay, kasyan na kuma. Kisayam timultag. Pangaasin, Darlene! Titan gagayem, tinagdibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Di ka agsasaw iti saan na pudno, dilaket maidarum ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Ita, tabakasyon nyo iti eskwela, Blanca. Saan ano sa dinuladitan ti maturturong mo, Agyan kalata dito'y balay, taiwanam dagiti addem. Nanang! Agtrabaho kami kinitatang mo. Siya, inak makilablabada. Iso asikan to timang bantay kadagiti addem, ha? Nanang! Nasaya at launay. Bakasyon nyo mat iti eskwela ita. Iso asikan ti mga iwan pay kadagiti addem. Nanang! Madimat ano panawam dagiti anak mo dito'y balay. Sa nakabalan ni Blanca ti agaw awer iti adi na. Nang runa pa ay katagtawan iti upat ken dua dagiti adi na. Nang runa pa ay kat nalikutag da. Kaya't ko kumamot ti manggad, kay supay. Di agawat kay ti lalabakam dito'y balay. Libre mo ti danom dito'y balay Tagga po iti ubog. Di dito'y kan ngaglaba. Alawin. Isumat kit di ati pampanunutak lakay. Wen tapno di mon panawan dagiti anak mo. Delikado Awan kastay adda ka amang bantay kadakwada. Anay ko ti matag! Ala ka, Blanca! Pinaruan kami ti tapok ti ropa ni Norton. Napulinganan! Anay ko! Nagkuna kami na sursurunan na. Anay ko! Ne, apay, inananom ni Norton, Blanca. Ti matag! Napulinganan ti. Anya? Ala, umay ka, diramusan tatarupam ije gripo. Darasum! Apay akas jay tinaramid mo kini Norton si Kablanca? Imbagak mat adi ka agoy uyong. Nanang. Kan kunak mat ngamin adi ka umad-adayaw ngumsubag kamay. Timmaray kalata. Nanang. Inton maminsan, di kan agoy uyong kadagiti ka iayam mo, Nanang. Saan anasaya at agoy uyong? Kanti kayat ko, di ka kumaumad-adayo. Saan ka pawilan na makaayam kadagiti padam ng ubeng? Basta di ka umad-adayo. Kang runaan na, jak kayat ang mapan ka ijay karayan. Nalawag, Nanang. Delikado ijay karayan. Ang mga numalmas ka. Iso adi ka mapmapan ijay, ha? Nanang. Da kayo adwa, Blanca, kanena. Di kay mapmapan itinaunag, Ang mga numalmus kayo. Nanti! Nina, umay ka. Mapan ka ija abanda. Tagmayat ija. Sige, mapantag lang, Wow! Nagmayat ka ti karayan! Talaga ang kayat ko dito Umayak lang nga oray may paritan nak ni nanang ko! Oray ni nanang ko. Paritan nak nga umay diti karayan. Ngam, intarayak, Sige,
Ang patpating nga taman basit. Sige. Wow! Nagmayat ti danom. Nagmayad! Nagmayat ka man. Naunag! Naunag! Nabanuga ka! Ay, lagrain na yung baglakit din na nakitang idadadaw. At napan mo idain sa lakan. Huwag nga rod na. Tano saan, ang mga nunalmusdan. Ay, bilibak matkan ka, lagrain. Kinabaalam ina nga inlagang nga uray masikog ka. Huwag na. Nalaingak ngamin nga aglangoy. Uwan nga raw balasang ka. Nakitak tinamay aman ang ispal ka nagita adwa nga uban. Ay, na yung baglakit din at nakitam adagos amalmalmus dagaya maun. No kunakmat ngamin, kada gito'y adwa. Adi damap-mapan itinaunag. Ay ngam, subag damat. Aw, makita yaw da kayo nga ubay. Inton ba minsan, nuko na dadi kay mapmapan iti adalom apasal. Saan kayo ang mapmapan? Nuan? Uwan, nana. Kinahan nyo man tinapasamak ka na kayo. Ayawan ka. Nusubag kayaw, may sarsarak kayaw. No kasta, binaot mo ni Blanca? Wala, subag mo tita. Kita man tinapasamak kan kuha na ijay karayan. Binagbagaamlat ako man Kasta lati ubing. Di kaya't dati patpatong palda. No baybay anta ni Blanca adita iparik na tibidot na. Ayawan na, ad-adan asubag. Kasta lati biyag Takasta ka mat idi ubing ka. Subag ka mat idi ubing ka. Ne, kasla pag-ayat mo matang tipan nakalmas na ijay karayan. Naimbagkit niya, ta inalaw ida nilagreng amasikaw. Kasta aya. Iso asika, bagbagam di anak mo. Barang sika tidenggan na. Di kaya't ko asawan, bakit? Saan mo adangran di anak mo? No di kat bagbaga amlaan. Dinusak ka, babaen ti panang baot ko kankwana. Disiplinaak ni Blanca, no saan adumngag iti saaw. Wen, ngam di mo kumamat lapsay. Ay amaw! Sige, bagbagam ni Blanca. Barang sika, tidenggan na. Amom ka di, no apaya binaot na katinam, Blanca. Kwatatang. Gaputa subag ka. Di mo ipangpangag, dagiti ibagbaganakan ka. Saan ka di kinunana at di ka mapanijay karayan? Ang aman niya tinaramid mo, napan kalat ta. Iso akitaan tinapasamakan ka, dandani ka nalmas. Tatang. Iso asaan ka na mapanijay karayan, wan? Uwan, tatang. In kami kini Jinggo ije karayan. In kami aglangoy. Ha? Ay, umay kami matakan ni Nena. Nga roda. Oray siya, umayak man. Ay, sige, tayo. Umayak man. Agbalon tayo Tapno di tayo mabisinan. O sige, intayo nga rodan. Tama nga lak iti balon tayo. Tain tayo iji karayan. Sige, mapan tayo. Tsak kayat niya agawid di jay balay. Ang mga nudidak palubusan nga umay. Ikaadok na rod di balon ko. Tapno adda kanyan ta adwa. O sige nga, Rod. Intayo na jay karayan. Nana Soledad, nakita yung ka din ni Blanca. Ay, saan mat? Ang mga no adadala di nga aga-ayam. Ay, talaga asubag day nga anak ko. Intarayan nakmanan. Imbagakan kwa na asaan apo mampanaw. Takitaan na dagiti abdi na. Tain nakalaan di tangdan ko ang naglaba. Ng pimanaw manan, ajak na siputan. Ay, kasta ti ubeng, Marlene. Nasubag da. Saan ba't kit di nga amin nga ubeng kat subag? Ngam dagiti nga mindaddo mga ubeng, kat aramidin dalat tati kay kayat da. Un nga rod nana, kas di anak ko. Ala, ingka sa pulad dita karo ba? Ang mga no agayam dalaang dita. Ay na! Nagmayat ti palagdive yo, tonton! Talagaan na lang kayo maglangoy Wala. Ngam sika. Di ka mapan iti adalom Di da kami tultuladan nga dive. Ngamin, di mo amo.
Agtugtugaw ka lang dito dakila ba to? Buyaan na kami laeng. Sige! Nena, nakapapal daan niya. Paglalangoy da. Dahil dyan ni Norton. Kalkalpas na lanag dahil iti danom. Uy nga, Rod. Kasano nga ta kaya lumain tangag langoy? Di pa dasan tamat dagdive. Ha? Apay nga da Norton. Tumpaw damot lang tangag dive da. Anya? Padasak manmat. Ha? Ay, saan ablang ka? Saan? Padasak mat. Malmas ni Blanca! Tulungan niyo ni Blanca! Ang mga lumalmas! Apay nga minanagdeb ka, Blanca? Kung nagmatadi ka lumaglag to iti danom, tadi mo amot taglangoy. Naimbaglakit din ta nakita ka adagos sa limag to. Iso nga inalaw ka mo tadagos. Saan mo nga ulitan deta ah? Juan, Norton. Saanan? Anya, danda ni mananalmas ni Blanca, ijay karayan? Wen, ay, iso abantayam day ta anak mo. Bagbaga masana mapmapan iti adalo mapaset. Ay, una yan talaga ni Blanca. Awan talaga ti panang ipangpangag na kanyak. Isumit lagayam, anamaluman idi simmang part. Kasta dagiti ubing, Mari Marlene. Sana madi ang mapanday ija karayan tapno agdigos. Ngam masapul asaan da mapmapan iti adalo mapaset tapno saan da amalmes. Ay, masurunak talaga iti anak ko. Ay, pare ka na, agyaman ak itim padamag mo Bayam tabagbagak manang ti anak ko. Di kayat ko, agyan kalatan dito'y balay, Blanca. Iti kasta adda mga iwan kadagiti addem tapno makalabada. Nanang. Jak kayat ano sa dinuladitan ti pagturturungam. Nang runa ajak kayat amapmapan kay jay karayan. Nalawaga. Nanang. Naminduan adandani kanal mo sa nako. Amangan no iti may katlo, kat saan mon amalasat. Ha? Dumngag ka kadimot iti bagbagak. Tapno saan ka amay sagmak. Nalpasan ang naglaban ni Nanang. Kat naturugdan kadagiti kakabsat ko. Aglibasak. Inak ayaban ni Nena. Tamapan kami iti karayan. Kayat ko ti makasursurong aglangoy. Amok mat basit aglangoy, Blanca. Isuro ka Sige, Nena. Kayat ko ti aglangoy. O sige, umay ka nga rod, suro ka. Medyo agpating nga tabasit Saan na balit narabaw la diti ayan ta. Adday ta, amumon ti aglangoy. Nena. Amok mat basit. O sige, aglangoy tapay. O sige, ijay abanda. O sige, Oh my God. Basta may mayap ti mapan ijay saan? Diti talaan, ang mga nga adalam ijay. Saan? Oh my kakit di. Ha? Agturong tayo di ayang ti kayo ang natumbay ti balasyaw. O sige. Ano nga tan? Saan ako na makabalasyaw? Mabutangan. Amangan numalmasan. Kinabalak tinaglangoy apim malasiw ditoy. Mabutay nga kun ngang subli. Kung pataklatan dito'y sanga kayo, anatin nag dito'y igid. Dayjay uncle! Dayjay tulungan niyo ko Saan na makabalasiw? Wen, sige. Ay, unayan da yung ubi. Nagturad ang naglangoy ang napanijay. Naimbag ta saan analmas. O anya, ulitan pa'y tinaramid mo, Blanca, ha? Saan, Nanang? Naibaglakit din tada iyan ni pare kanor, kat iso tinang tulong kan ka. Tano awaan nalabit analmas kan. Nanang. Day tati bagbagakan ka. Asaan ka amapmapan ijay karayan? Gaputa amangan numal
karik. Agtulnog akon kada kayo. Itan gagayem tinaggipusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti subeg nga anak, maisarsarat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Oh, Ate Cecilia, padiguan kay ti adobo a baboy. Ay na, nagadumot tanday talanda. Una, tapno umdas asidaan nyo asa nga pamilya. Ado nga min tilinuto. Ay na, agyaman na ka. Katawatam nga rodin Ay katwan ah. Ay na, adamanan si Daan me. Ay thank you ah. Okay laang. Ala, isublim tulat tanday tamalukong ko Ay wan ah, ugasak pa sakbay nga isublek. Ne, nagbanglon dito si Dawn, bakit? Ay na, wala kay. Impadigo ni Landa. Kukuha kami ng dito isang malukong asidan, nanay. Ay. Di mo bukudan day ta ah. Ado day ta. Pagbibingayan tayo. Ala, ipasidam latan day ta. Day ta natin ti si Dawn ta, bakit? Ay madi ah. Oy, boying ah. No adda na ima sa sidaan, di mo bukbukudan. Nalawag? Saan lasi ka timangan? Wanan. Malakit din mangan tayo. Lakay. Hmm. Inton agsweldo ka. Hmm. Inakmat makitsenda. Tagumatahak man mo titinaimas asidaan. Agrenek tayon to nga agsida. Ay na, ay apo. Nagdagsin gaya ito yung imot ko. Nagadumot nga may tiginat-gatang ko. Ay, mapuno lakit di tayo ref me. Ipakumboy ko man langan. Oh, Cecilia, nakitsinda ka matgayam. Ay na, nagadumatan day taginatgatang mo. Nakumpun no day tadakkel asan dubag. Ay, kawan ah. Naggulping ako na. Tanarigat ag subli-subli dito'y tiyandaan. Una, ay ngam siya, umayak la gumatang iti bagas me. Taawan mo tan maisaang me. Alang nga raw, panawan kan dito ya. Tainak ijay paggatangan iti bagas. Ay, huwan ah. Bananak yo. Nakita man anak itiyandaan. Hanggang, nung kaapadigwas iti karne. Naglalaingan nan ngay. Lakay, nakalutong akon. Ingkayabanan dagiti anak ta, tabangan tayon. Wen, bakit? Agori ka. Di mo ka di padiguan dalanda. Saanan? Sidaan tayo kit din. Ne, apay ngay. Padiguan mo't para manam di talinutom. Saanan? Nunatang kumati sida tayo, iso, padigwa. Kanawin na kamat apadiguan iti karne. Uray man. Sa nabali tadyak mo't daw-dawatan. Ititid naman. Maditikas ta bakit? Padiguan mo't ta kasta kayo lakit nga rod, nyagpipin na digo. Uray man. Ala, yung kakatayaman dagiti ubing, tamangan tayon. Ne, apay ngay. Di ka nagluto iti karne? Urayin sagpamula ko iti nateng. Ay, urayot nga rod apadigwan nakita ni Cecilia iti sidaenda. Amok akar ni ita ti sidaenda. Awan mo't mauray ko. Kaano pa yung pinadiguan na ka iti karne? Ha? Awan mo ti malagip ko pinadiguan na ka iti karne. Pasig mo't anatang tipadpadigunakan ka. Ha? Ne, unan niya. Ala, agluto ka iti karne. Nakitsinda ka nga rod iti naimas asidain. Di pasangwan na kami mat iti naimas. Alawan, mabiit lang nga rod, tamangi prito ak iti pork chop. Anya, itad mo kanyak dagiti akaws ti ubing landa. Wenlita, tasaanin nga umanay ka dagiti anak ko dagita. Nagpipintas na pa'y lang, Mat. Ngam apay nga ipadawat mo. Ala, umkit din. Para ka dagiti anak mo. Itad ko kumakin ni Cecilia. Sanang, si kalatan ti pang tada. Agyamanak nga rod Isupay nga isuot dagiti anak ko. Una, nangruna dagiti bestida. Nagpipintas pa'y la dagita. Naumang aminan tay anak ko iti bestida. Ti kayat na itakat pantalon. Iso nga ingatanga ka. Sige. Agyamanak nga rod landa. Una, intad ko amin kinilita dagiti kawas dagiti anak ko nagpas si tanda.
Sayang mat no'y beleng ko. Kat nasayaat Hay, itad ko kumakin ni Cecilia ngam. Sanang, di na matlaam mo ti agsupapak. Anya, di na mo ti agsupapak? Katuan na. Kanayon ko apadigwan iti sidaan. Natang, kan oray karne. Ngam siyak, di nakpay padigwan mat iti karne. Nga oray iti maminsan lang. Ha? Iti naminsan, natang laang tilinutok asidaan me. Gaputanam na maak apadigwan nak ni Cecilia. Tanakitak nga main anak ityanda. Ngam ay na, agur urayak lakit din iti ipadiguna na imas. Ngam awan mag. Anya? Iso ang masurunak. Padpadigwak mat iti karne. Ngam siyak, di nakpay mapadigwan mat iti karne. Apay nga men, amang namnama ka, apadigwan na kamot iti karne. Una, tapadpadigwak nga rod iti karne. Di kasta kumamat taramidan na. Kunana iti pagsasaoan niya. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na. Ha? Saan na kamot apilpilitin amang padigukan kwa na iti karne? Ha? Si kamot ti agdisnudo iti kasta nga aramidam. Di namot kidkidawan kan ka saan aya. Ngarod, saan ka amang namnama iti supapak na? Iti kasta, at ado pa'y abindisyon ti sumangbay kan ka. Kasta dayta, landa. Ha? Ay, no kastam laeng, mang parnuay ka iti apayo adwa. Kwa? Saan kan nga agpadigo? No mang namnama kamot lang iti supapak na. Tamad iti kasta. Aramid ti awan manak, nakem na ti kasta. Nalabos kayo mo't na. Pudno ti kunak. Saan kan nga agpadigo iti karubam? Tas saan mo't la si pupuso? Ti panangitid mo. Di ka ba sair iti imbagak Cecilia? Apay, imbagak aya nga may napatigwan nak ni Landa. Saan akasta? Ti aramidem kat amirisem nga min ati imbagak. Wen amok na. Tadamot panunot ko. Mawatak Wan, maawatam. Ngam di mo kayat ti aramidan. Ngamin, imot ka. Ha? Ammo mapanunutan dayta. Ngam di mo la kayat nga aramidan. Gaputa, imot ka atao, Cecilia. Ne, apay ka dakas tatibagbagam, nana. Adakan ka no tagidaksam. Ngam siyak, kayat ko laang ti makatulong. Imbagakan ka day tabanag, tapno amomton ti aramidam, inton sumarunaw. Ano maikan ka? Rumbang matang amom ti mangtad. Anya? Kastala ti biag, Cecilia. No maikan ka, rumbang laang amangtad kan tumet, kasjay. Kwa? Kasta ti aramidam, tapno awan ti gumurgurakan ka. Ala, yig mo nga rudan tay gatgatangak aso ka. Tay nakagluto, nana. Sige, mabiit laang. Sayang laang ti oras ko ditoy. Manaktak kayo. Ato iti suka. Ay katnudanggam ti balakad ko, nasaya at launay. Ngam no saan, at dalatdakan ka, landa. Lita, pautangan nakman iti sangaribaw. Tada pangaramatak ita. Bayadak to inton agsweldo nila kay ko. Kwa, pasensyakan landa. Ngamin, nagsweldo nila kay ko, ngam imbayad mi iti utang mi. Sangaribo la dyan at da, ngam para iti bagas mi. Ala ka din, Lita. Bayadak to mo lang. Awan at talaga ti maipautang ko ken ka. Sorry, Lita. Imot ka gayam. Awan pa'y utang mo imbag anakam. Ha? Nakautang akan ka iti naimbag anakam, landa? Inikan ka iti agkakapintas akawas dagiti anak mo. Ita, di mo amo tagsupapak? Anya? Ita tasyak matag kasapulan. Amunak kumamat at tulungan Imbagak matan kan ka ti rason. Ngam no dagiti inted mo akawas ti ubing ti makagapo apagsawan nak iti kasta. Mabit lang tayo nakalaan. Sana bali, tasan pa'y mata na aramat.
Ha? Uray, yung tayo nakalaon, tayo sublikan ka. Kukuam laang! Oh, apay deta supot, landa. Insubli kanyak ni Lita. Dagiti inted ko akawas ti ubing. Apay nga insubli na. Insinger ko ngamin dagito ikan ko ana. Gapo ta dinak pautangan iti sangaribo. Anya? Siyak jay tao ama nagtulong. Ngam no siyak tagkasapulan, awan pa'y makatulong kanyak. Daytan di ibagbagakan kalanda. Maditikas ta nga ugalim. Hoy, di kan agi padawat pa iti ano anya ladita na. No isingir mong tumatlang. Masurunak nga rod. Imbagak mo't abayadak to inton agsweldo ka. Ngam di nalakit din kayat. Kat, at damat siguro pangaramatan na iti kwartaa. Kan may isa. Saan mat anas kan una iti pangaramatam ko may iti sangaribo. Taidown mo matlang iti hulugam nga alam. Oray man, kasanon ngay no may itan di aglaklako iti hulugan. Di awan pang down ka. Ibabawi mo dya order mo hulugan. Adula amin data. Ay saan na? Basta, irimidyok ti pang down ka. Mala, makamu ka. Wow! Naimas na italinuto masidan na, Cecilia, bakit? At dapat ang mabisinak itinalangab ko. Wow! Adobo akarni ti bahaboy lakay. Ala, inkamot nga rod padigwan ni Landa, tapno maramanan na ti lutom nga adobo. Saanan? Si daon tayo kit din. Maditikas ta bakit? Maditi imot. Tadi na kamot imutan ni Landa. Padigwan na kalata nga oray karne. Iso at padigwan mat Saan nga ro daon? May mayat matlang dahil naragsak kayong agkaaruba, bakit? Amom, ada nang nagko-chismis, may papankan ka. Naimot ka kano. Di mo pa yamuti agsupapak. Anya? Iso ano at damat na ipadigom, di padigwam mat ni Landa iti karne. Ta iso matir aramida na sana ya. Noon niya ti itid na kin ka, supapakam mat. Bakit? Di mat kahit asawan, apilitam timang tid nga uray awan maitid mo. May mayat mat lang daytay amom ti makibagay iti kaarubam. Iti kasta, maliklikan ti apa. Oh, ato'y landa. Paramanan ka iti linuto kasi daon. Naimas day ta. Adobo akarnit baboy. Ha? Itaman pa'y, Cecilia. Wan, kaya't kamot a paramanan. Oh, awatan mo na. Ay, sige nasayaat mat. Rumbang apadigwan nak takanayon kamot idi apadigwan iti karne. Wan landa. Nulakit di tada maipadigo, paramanan kalata. Takasta ti agkakaaruba. Agpipin na digo. Oh, itaman pa ya pinadigwan na ka ni Cecilia iti karne. Ado siguro ti linuto na. Rumbang laong takanayon kumot idi apadigwan. Iso nga ita, nakaamiri siguro. Ti agkaruba, agpinadigo. Nga may mayat kumano di ka mang namnama apadigwan da kamait. Gapot a pinadigwam ida, tama di ti kasta. No siya, kanayon ko ida apadigwan. Ngam di damat agpadigo, no karni ti sidaon da. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na bakit. Nagpadigo ka, di ka mang namnama apadigwan da kamait. Takababayan ti kasta nga ramid. Agpadigo ka, nagtaod di takaunggam. Sangket nga agururay ka iti supapak na. Lita, alaam dagiti kawas ti ubing. Isublikan ka, painsublimot ngamin kanya. Ay saanan? Ang mga nuutang ko pa yan na imbaga na akong dayta. Diyak kaya't nga awatan dayta. Alaam latan, Lita. Diyak matpasupapakan dayta. Sigurado ka? Amom ngamin landa. Nagalas ti ugalim. Mangted ka. Ita pagbalinam nga utang ko na imbaga na akam. Saan itan? Nakaamiris ako. Isungarod nga itad kumanin kan kadagito'y akawas ti ubing. Gaputa nakaamiris ako. Diakon agkid daw kan ka iti supapak na. Ay. Diak pasukatan kan kadagito'y abadbado. Iti uray anya. Itad ko kan ka asi pupuso. Oh, adti Cecilia, padigwan ka iti kukod ti baboy. Inlaok ko iti white beans.
Idisok iti lamisaan nyo, Ha? Naimas da itoy. Sapay padigwan ka kumamot iti karnit baka. Bulalo. Ay, kat naimas, Ay na. Ay, uwin gayam. Sorry, ngamin, nagalas ti ugali. Kanayon nak apadigwan iti karne. Ang pulos, adi ka pinadigwan no karne ti si daon me. Uray siya. Sorry mat, Ngamin, nang namnama aklatan iti supapak ti ipadpadigukken ka. Ngam saan gayam maiparbeng ti kasjay. Ay, unayin ti panunot ko. Kaslaak ubing. Uray syakmat, Iso, sorry manan, Agpin na diguta. Tagkaruba talakit nga rod. Angam no awan, di pasensya. Ay, katuwan, No adda, pagyamanan. Ngam no awan, pasensya. Landa. Ditan gagayem tinaggibusan ti may sapay at pakasalitaan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Adunis apok! Ayan mo! Adunis! Adak ito'y sirok ti dalikan apong! Adade kunana. Nagkalap iti pawikan. Ayan mo, kunak! Jak damdamagan, wada nakalapam. Simruman nga tatitulang yun. Adak dito'y sirok ti dalikan, kunak! Ay, nagloko na tao. Nagkalap ka iti anak ti pawikan? Ayan mo nga minaya. Kita agman da ito ibagbagam nga anak ti pawikan. Unay lakit din ni Apong. Adak ditoy. Ni ay. Nagloko ka na tao. Anak ti pawikan ko nam itay. Itlog mat deta inruar mo manipod di tasirok ti dalikan. Awan ti anak ti pawikan, Apong. Kun sa anak-anapan nagkalap. Ay, kastaya. Ay, nagloko kan. Si Miro kak ti tasirok ti dalikan. Tadi ta tinagitlogan ti pamusyan. Ipaling tayon ka ni Apong Barbie, ta iso ti pamigatan nyo. Ay, katawan, apok. Yaman pa'y apaw. Tanagitlugaya min tay kakaiso na pamusyan tayaw. Aga, awan da nagkaw nga uray lakay kun baketan. Apan nakaama kun ina ni Adonis nga apo ko ta. Ni Adonis ti pagdanaga. Ay na. Uray siya. Madanaga na kini Adonis. Tamalaklakayanin abaraw. Apay no isurum nga agaram. Di nansamot nga minammo ti agaram. Wan saya. Nasa isaya at sangag paiso isuraw. Di nanto lang amin nataway ti kinasiglat mo idi si Katibara. Ay, saan nga umanay ti bilang dagita ramay mo iti kaado tinaglabasam iday sakbay asyak. Wan nga raw. Kat sikati kagasatan kadagiti nakaadaw ababalasang amayat amakiasawa kanyak. Ay, gamanyan. Tamay-may sa lakit din day diinang ni Adonis ang nagbalin nga anak ta. Ay. Sakit, nasapamot nga impolang natibiyag na itinamarso. Isuadatan, tinamulagatan ni Adonis adadakkel na. Kapilitan tapaliwawang metday di nang iputot kenkwana. Mala, saan tan alagi pandagiti na alas anapalabas. Ay, nabsog ka niya. Ay, kat siyempre mo't Yaman pa'y. Tada nasarakan ni Adonis nga itlog iti sirok ti dalikan. Adda sindata.
Ay, sumutla alimpyo ita. Ti panagdengeg mo tanabsog ka. Ay, napaliw ka ngamin lakay. Anyaman tinapaliw mo kanyakaw. Agtuleng ka, no daytay mabisin ka. Aglimpyo mo ti panagdengeg mo no nabsog kan. Ay, kastala ti biyag ako nada, bakit? Naganulakit ang mapalpaliw mo. Gaga ngayon iti lumakay, wano bumakay ti panagtulang. Ang sikati saan agaga ngay aga, naidumduma ka. Limit na mutlangan ti danom dito'y karayan. Mayat manintag kamal. Kung nagtumad as ka tinagturong dito'y karayan, Adonis. Apag iso. Dory? Naisaganang itayan dagiti lalabaak. Iso sinurot ka adagos. Tulungan nakman, mabalin? Anya? Si kamay. Paglabayan nakit din. Allah. Sigud mat nga aglablaba ka dito'y karayan. Pasaray agtulag tapay, di ubing tapay. Kat agdi gusta di tanaunag atanaw. Idi dayta? Sa balitan? Hus, nakapan ka di syudad. Nagbaliw kan? Saan mo't Uy, gayam. Siguro. Ada na sarakam nga asawaam iti syudad anya. Anya? Si kamot, Dory. Kasla naglakat sumapul iti asawaan. Iti day tataor mo. Sigurado nga agsisipol mo at agkursunada kan ka ijay. Ada ka din napilim? Awan? Ibagam mo tagpaiso Awan nga, Rod. Si kakit dia. Hindi ka pa nagkasar? Sino ko mamot ti mangikasar kanya kat awan pa'y nobyo? Bumakit ka na balasang. 28 mo. Makiasawa ka, no adagaram kan ka. Kuha. Ada or-urayak, Adonis. Nadyak mauray ti or-urayak. Sana balin ang mapakitaan na kabalasang. Ay, sus! Sayang ka. Adumit agararam kan ka. Oray man ado, nga awan kursunada. Basta, ada or-urayak. Sige, taglaba akon, ha? Dory, ada nakakita kada kayo kini Adonis iji karayan. Agnobyo kayon. Ala ni tatang. Anya nga agnobyo ti bagbagayo? Kahit mo sawen, di na ka inaram. Saan nga ro? Ay, kunaklano inaram na kan. Sayang ni Adonis. No agaram kan ka, aklo na madagos Dore. Ay ayatok ni Adonis tatang. Ay ngom. Ay, awan samot pa naggusto na kanya. Ay, narigat ti saan ang makiasawa, balasang ko. Adun kay tinakitak ang nabakitan na balasang, ang nagpanag ang nakapimpiman. Iso ano at daagaram kan ka. Well, kung na madagaws, ha? Nag-reply dagos ti textmate ko. Basag man. Awanan load ko. Awag kalaangan. Naglukon. Sa apayawan umdas alo da pagawag ko. Jakmot nakapanli. Ay! Umutang iti kwarta ni Apong. Tainak aglod. Mapanakon. Anyat orasan na pa? Alas 12 ti aldawan na, Apong. Ay, wang gayam. Umutak man pa lang iti kwartayo tayo nakaglod. Nagloko ka na pa. Ang dod kong kunamkat kanya akong nga Apong maun. Ha? Umutang iti paglod ko, kunar! Anay ko? Apay ngagtapis kayo ngay. Ang dod kong kunamkat din kanya. Di yo kaya tagpautang di saan? Na. Kumarit ka kitay. Talaga natangsit ka nga Apong Hapay, no saan da ka kinasyan kini Apong mo abarbe? Tao ka kumangarot itaama ko na, Nagawan kat nga utang mo na naimbaga nakam. Apong, saan da ka naawatan? Ala, wan! Mga sawa ka no isot ko nam! Nay, anyat mapaspasamak kada kayong agapaw. Apay, apaamon ni Apong mo adunays. Saan, Apong? Di na ngamin naawatan ti imbagak itay.
Nakapungtot adagos. Talaga mo't anatang sitan day ta apo ko ta adinong dungo ta. Bakal? Magluksawin nakmat launa yan. Lakay, dumngeg ka. Awan, Mike. Dumagak, Mike. Ngam day ta natangsit nga apo ko. Paglukluksawan na kaon. Ay, si Kadunis apay nga papaam ni Apong Mau. Malaing ka idayan, pumanaw ka pa'y laditaw. Uray da kayo, Apong bakit? Ung tandak matan? Ayin kaglutaon kat mabisinan ni Apong mo alakay. Tulang no kasta mabisinan. Anya? Pasensya kan apaw. Binugkawan ka itayan. Tapno di na maawatan ti ibagak. Mainsulto nga no ibagak ti agpaisaw. Saan ka maawatan, Apong? No di mo kaya't akaunget na ka ni Apong Mau. Saan mula engen akasarsarita no saan pa'y analpas anangan. Apay, Apong? Agtuleng ni Apong mo alakay no kasjay amabisinaan. Ay. Apo, Nabsog kayo, Apong? wine. Maya tigasang jay aba ag ginata ni apong mo abakay. Isumot lang na imas yung tinangan. Apo, di na kamin luklukwen tapno sa anak nga agungay. Pag-aayat nakmut ngamin paglukluk saway. Kwa, Apong, amok itan. Imbaga ni Apong bakit? Anya ti amaw. Kastoy nga minday di, Apong. Utang iti pagload ko kuma. Tapno maawagak jar armag at tiksmit ko. Ang sa bali mo tinagawatan nyo iji imbagak. Ha? Ang dod, tinagdenggan nyo iji sinaok a pagload. Anya? Hindi ko tinapisdak mo tayo. Sayo imbaga natang sita. Kaputa luklukon kayon. Ay, kasta aya. Ay, kahit paspasin siya ang blakuman to, apong mo alakay, apo. Agkabaw samot nga minain. Saan? Saan kayo pa yung agkabaw, Apong? Ala, sana balit amukon. Amok ti tumayming, tapno saan kayo ang makagura kanya? Ang anya jay kunam itay, apo. Adda tiksmit mo. Adda, Apong. Barang makaasawa ako no akluran nakdayjay. Na, kunak man nun ni Dory akaruba tayo ti asawaam. Nasingpet day jay aputot ni atong, apo. Isula ko man ti asawaam. Awan mo't panagayat ko kenkwana. Kapsat ati pang ibilbilanga ka ni Dory. Wan angem ay ayatan na ka. Oh? Imbaga na dayta? Wan apo. Ay ayatan na ka kano ni Dory. Isum ti asawaam ta sigurado nasimpay. Ha? May mayat matla ko ma. No, am-am may kiniapong mau ti asawaam, apo. Iti kasta, makapagpasig kami matkankwana no kwa. Mamamu yun tumot lang tinubyak, Apong. Yam amok to kada kayo. Anya mo dun. Kasta unay ti kiting ti palda. Ket medyo adda masirip iti lupok. Ngam dinak man latalyawan ni Adonis. Tilatan tumanitit a cellphone na ti duldulingan na. Na, sapay kundi sigamot akas lagpadlaw. Ada ibagam, Dory? Awan. Imayak la dito isango ti store itay nakita ka nagpa-load. Basta? Kunak nga minusyak ti teksang. Iso ako nagitibagik, amay mayat laang no kasarita na kun iti personal. Saan ka tiksan, Dory? Ni Marian ang nobyak ti tiniksak. Iso da ito yo. Katetiks ko ita. Aya? Ay, sige nga, Rod. Agsubli akong di tabalay mi. Nagsakitan adanggan. Nobya na ka no di textmate na. Ngagnagan iti Marian. Kasta, talaga adinak maayat. May mayat mo't lang adayaw.
at asawaem, kaday tay amom nga agayat launay ken ka, apo. Nga oray saan ko nga ayatan, apong? Ay ket ayatem ngamin Madimalt no asawaem tay pulos nga awan dumket adot-dot mo. Di kay madanagan, apong. Agkita kami itong Domingo itinobyak. Kasi nabat kong to ile. Ay ket mayat No ay ayaten nakalakit day. Ken ay ayaten may. Ingkay mangalan ton iti papilyawn, tagkasar kayawn. Ilayon yon ijay ayan ni Apo Mayor. Mayat mo't day tangay bagayo, apong. Una, uray ket adda kamutten iti husto nga edad. Laklakayan ka na po. Ni apong mo't. Apag isulang mo't at edad ko ang mga asawa. Ag 30 anyusak pa lang mo't. Lakay daytan nga edad barok. Jay nobyam ngay, manot taon na. 18 na, apong. Ay saus, nagubing mo't gayam. Uwin, apong. Ay, napili ka sa unay baraw. Di ko na nangaron iti pagsasaaw. Di ka agpili-pilay, tamang ano makapili ka iti kugangay. Agam tapno sigurado ang maasawa mo, ta ay ayatamot nga rod ako nam apok. Ibagam, ta ikuyog ng ti ama, ken inana, ta ilayon yun ti agkasar. Ha? Sumurot kaming tumatan kini apong mo abakay. Anya? Naglakamot din ti panagpampanunot siyo, apong? Kasta tinasiglat, apok. Tuladan na ngamin Ay ayatan ka, Marian. Kuma, agkita tamot din iti personal. Talaga kaya't kamata na makita iti personal, loves. Loves, ti awag mo kanya? Katuan, kaputa, I love you very much. Si Kangay. I love you mo ta. Oh, anya? Agkita tangarot intong Domingo? Wanan. Saan nga ta amay mayat ng tunbigatan, loves? Magagaran ako unay na makarakugan ka. Biyernes mo't no bigat. Man, ano no biyernes? Sa bagay. Awan mo ti koneksyon ti aldaw ti biyernes, iti anyaman abanag. One mo't, loves. Hindi ngamin apong ko abakit. Ano ti pamati da idi ugma. Malas ka no ti aldaw ti biyernes. Ken oray pa'y Martes. Swerte para kadata, loves. Mayata kiti imbagam itay damo. Ngaglayon tan abang ngalay ti papilta ngagkasar. Isuwain ton bigatan. Awan opisina yung munisipyo intong Domingo. Sige. Aging kain ton bigat. Text tulatan. Awagan kanton, loves. Tapno mas sweet, ha? Kaya't ko ang mga gakanaan ti boses mo iti cellphone. Sige nga rod, Labs. Inton bigat, Okay, loves. Bye-bye you. Bye-bye. Ayos. Makaasawa ak mutlangan. Talaga asan kayo para ititunggal may sa Dori, anak ko. Makisinarak ka nun ni Adonis iti asawaan na at textmate na. Saan na bali, tatang? Naaklon ko matan. Di kay madanagan. Saan na ka mabakutan abalasang? Akas iti pagarupan niyo. Anya? Adapay mo't mayat kanyak. Aklonag asaan ani Adonis ti para kanyak. Iso amakam mo dita. Dito kami lang kini apong mo abakit apo. Narigat met no agtitipkal tayo nga agpasungan dita paradaan. Uwan na pong. Mapanak pa man dita pagbueltaan ti lugan. Ay, saya atom ti garaw mo, apaw. Raka pumadagaw sa paman ang makitam, apo. Tapno saanin ang makabulaos. Uwan na pong. Ano itong kichip nga niya, wag na nagluganan na. Agulay at ikipagdisagan. Kaya natin ni Marian. Awan mo ti sexy ang makita. Jeplito yo. Sa bagay, agulay at disag. Agulay aklat ta dito eh. Uray tayong bagak mo ti kolor ti polo, kan pantalon ko. Sige. Agraman, bis nga ti apsay abuok ko.
Adakot lang! Sa'yo na eh, magdadakadagos din to. Nene! Miss na kita. Miss, mabit lang. Sana ka makangas. Mabit lang. Oh, my loves. Talaga kaya man nagtaar to yung loves ko. Nagasa taga talaga. Agure ka. Sino ka? Shock ni Marian. Ti loves mo. Ti asawa. Ay, Shock dito Adonis, apo! Adonis! Iso ka di tinobyam! Iso ti asawaam! Ay, por Diyos! Iso ka di agnagan iti Marian. Apaw! Siyak, apo. Iso tinapilay mga asawaan. Wala pong lakay. Apong bakay. Ay, apok, aya. Gapo iti kinapilay. Nakapili kan iti kasla na isaltak ako ribaw. Ay, una yan, alok magmabasang. Loves ko niya doon, apo. Apay, di mo yung bagbaga adabyan na kamagaya, Marian. Apay ngay. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Di ka unay managpili ta amangan no makapili ka iti madi. Tampok dito'y programa tayo. Kastaro ti biyag!